سردجان خیراتی؟ نخیره. سرچمراتی؟ تجربه خیراتی. سپاس کم. از دخوازم دست بگه داد بچه کی بحث خواب کی لکوهاتی دنی تچکریه چه خبران کریه بچه کی بحث خواب که و از به صبر دخوازم درواسی دینو ببم. بله. لنفسی ارغنی اسات دنیایی بسال 1977 ده 28 ساله از کار راگاندنا مدیای کردی موجود بودم بریاوی به ترکی بود لی 15 و 20 ساله به مدیای کردی بردوامم وک روزنامه‌گر وک پیشکشکار وک پیامنر نهاشی وک نونر و پیامنر کردستان تیوی لباشاری آمدی کرد. زور و زحمتی جنکی دنوا چاپمنیا کرتا و آوا ترک داش زحمتی و یعنی لدنوا یا کرتا تکاری بچه کی بحثایی بکی گلو. شغلاتي تجنبي يعني زحمتك أو كرابكي قال نافا جواتا بطيبات زلامات لي أم هول ددن لبارخو ددن جبوكو رنجو تنجي جنيجي ميديا جواكا كردي دهبه زحمتياوي يعني لقاديته يعني هردم دنافا شرو بفتون هذايا يعني جي جانا شاهد من خوشیکی آویجی هیه نه خوش بناویجی هیه نه خوش بناوی یعنی جبر کتوجینی اما یکسر تو دبی در رضا دوام ده یعنی دبی جن افکارا جن اوین کارو بکه لیم جارجرام وقت دبن شروان اکشی جارجرام وقت جن اکشی وقت کبار جی دبن لید کاری راگاندنی ده yani از کارم بجم جن رنگ خدایه نوا مدیا کردی. ساعت خوش سروانات یا نویسکاریه چواد اسپیکر بگمان روزنامه گرد همان دمه ده نویسکاره جیلی نویسکاریا پرتوکه او سروانات چواد اسپیکر و تچواد دینو نویسند. وقتی جیگوت یعنی روزنامه گرد شو خزاتی بخون نویسکاریه لباس استم لبر اکرانی بوم. لبی جاری مخواست از بچه‌کی دقیقا نویسکاریه ده دقیقا وجهی ده اصلا کی چه بجم وظیفه‌ای وقت مدید و مخواست از بنفسینم دست بیک به گوتارا بو هن گوتارین لسر مالپرا قنچک نویسکی مدکر بوی آوای دست به نویساندن کردی مکر گوتاری من لهمی مالپرا بلاب دو چونکه دمی که من دنویسان جن yani jinin nüviskar kim bu? Hecmaravan kim bu? İca acı ve deme bir şey ki Ali emri ve az cuan bu, genç bu. Bala ama bej herkesi dikşant nüfsimin dağıtım parvekre. Paşe je dohu ki yekte nüfskarin dohu ki teklif ekihat. Gotun am duhazın ev gotarite le pürtükeki kom bükün uçap bükün. Kefamahat acı çum dohu ki meçap kır. Yani evjibu pürtükamna yekemin. بناویجن آشتیاج یعنی. ساعت خوش. دینو. دینو بمن پرخوش بو هلبت براسیج بمن پرخوش بو جسارته که مزن بو کجنه که کرد بو وی ناوروکی بنویسه افجیه دلشادیه تبچه کی بحث رومان خویا دینو بکیج مرا ناوروکاوی و کینگی هاته چاپ کرن و روشاوی چیه؟ دینو جناوا جیانه هنک چاودری هنک خیال هنك جناو جيانا من هن خيالين من مكري نوا بروتوكي رومان براستي من دخاس چيروك از بنفسن لبله چقاس منوي سانت مدي روپل زيده بون هر کی چور زيده بو پاشي مگوت بلا او بر رومان چه 87 روپل جا 87 روپل پیکتی 2021 ده چاپ بو چيروكا دينون از کارم بجم عشق evine ki erotizme yani qadeki numen deki brasti de oja kurdi de jali nivskarin jin çünkü herdem mer zilam ma am bejim ko bahsa erotizme kirine ya ji am bejim nava evine de bahsa erotizme kirine jinnek kiribun مخواست والله از داغرم yani karakterin ku min rih dayvan یک Kurdi Bakure yani nabe خوی پرتوکی دگر دینو ابو خو
Kurdê Bakur lê bes ji vir ji ber hin sedemên siyasî dişit Avrupa. Îca ji kultura xwe ji çanda xwe dûr dikeve. Hinekî ez çawa bêjim hinek mirovekî bê ehlaq e. Yani hem zewcan diye hem jî wekî de bi jinara têkiliyê heye. Bi dînê re karaktera ji dînê re hevdû nas dikin. Di navbera wan de evînekê pêk tê. Lê li gel dînê bi gelek jinara jî dibe. Yani hin sürpriz hene di nava Pirtûkê de bi rastî pir jî naxwazim çîroka wê bêjim ji bo ku xwîner bira bixwînin. Eleqeyekê xweş dît Pirtûk. Me hezar heft çap kiribû ji alî weşanxaneya jê ve hate çap kirin. Hema bijî hemî qediya tenê di destê me de niha ji bo pêşengeha Amedê. Pêncî heb maye ew jî êdî hêdî. سعات خوش به هر سرکفتی به خوینرین تل بندا چی نگلو دمین پیشتا چه هیه؟ دینی هیه دمی پیشیه ده çünkü dawiya Pirtûkê min zelal nekiriye. Yani gelo ka rewşa dînê ya jî dîno çi bû ji ber ku min dixwast ez berdewamiya wê binivîsim wisa hişt ez ê îca dînê binivîsim. Emel bende bin. Saat ta خوش سرچاوات.